Imaynalla wawqimasi allin hamusqa kaychik tinkunarikunchik watejmanta ichari sapa ukninchik maska kusikuywan noqanchikqa graciasta qunatiyan Diosninchikman porque sapa p'unchay kawsayta quwasanchik. Kay escuela sabática quechua parlaypi parlarisawanchik sut'ita maychus kasqanta Juanpaq evangelio qillqasqamanta. Allinta noqanchikta entiendechisawanchik imastataq Diosninchik allinta llank'arispa karqa Jesucristo kay pachapi pay kawsasaqtin. Hinamanta munasqa wawqimasi allin hamusqa kay watejmanta napaygamuykichis sapa ukniykichikta Diospaq bendicionninwan yanapayninwan kuyakuyninwan kaychik qankuna. Hinamanta pacha noqanchik kicharisun kay p'unchaypi Diospaq palabranta. Maypitaq lección de escuela sabática parlawanchik nispa Samaritanuspaq testimonion. Noqanchik repararqanchik imaynata Nicodemo karqa runa ichari ñawpa semanapi. Kunanqa Samaritanuspaq parlayninmanta kawsayninmanta noqanchik allinta llank'arispa kasun ch'aqwarisun chantapis urqhusun maska yachaykunastataq paykuna saqewarqanchik sapa ukninchikman. Chayman hinataq invitaspa kayki maychus nisan kay lección de escuela sabática Jesucristo ichari parlapeawanchik invitayki kicharinanchikta kay libro de Juan capítulo 1 versículo 4. Capítulo 1 versículo 4 libro de Juan manta. Maypitas nisawanchik y preparakuspa kasqanin escenario. Marenchus kay karqa yachaspa kasun. Maypitas niwanchik hinata. Kawsayqa paypi kasharqa. Chay kawsaytaq runaspaq k'anchay karqa. Jesucristo primero kaypi nisawanchik ichari libro de Juan pi karqa Jesucristo k'anchay karqa munasqa hermana. Ahinamanta kay k'anchayqa chayamurqa sapa kawsayninchikman. Chayman hinataq kay Samaritanuspaq kawsayninman chayaspa karqa imaynata k'anchayniyuq hinata. Munasqa wawqimasi noqanchik reparaspa kanchik historiarayku imaynata judíos mana allinta apanakuqchu karqanku pikunawan Samaritanuswan ichari judíosqa sumaqta haych'aq karqanku imata y Diospaq palabranta Diosninchikmanta allinta uyariq karqanku yachachik karqanku. Creerqanku wakin Samaritanusqa huchasapas kasqankuta. Chayman hinataq mana allinta apanakuqchu karqanku. Qanqa paykunaqa thaskiyta munarqanku ashkata mana chayanankupaq ichari mayman chay Samaria llaqtaman. Chayrayku judíosqa sumaqta chiqniq karqanku Samaritanusta. Huchasapaq kanku paykunaqa imaptin noqanchik k'askayta ni k'askarikuytapis ni chay kikillanta purisqatapis paykunaqa munarqankuchu thaskiyta. Chaymanta hinataq kay capítulo 4 versículo 1 al 4 parlawaspa kanchis hatun pozomanta. Maypinin ahinata fariseosqa kayta uyarisqanku. Jesusqa Juanmanta nisqaqa aswan aska yachachisqasniyuq astawantaq bautizan nispa niqta. Manapis Jesuschu bautizarqa mana chayqa yachachisqasnillan. Jesusqa chayta uyarisqankuta yachaytawan Judeaman lluqsispa Galilean uqtawan kutipurqa. Ari nisqanku ichari mana Jesucristuchu manchayqa yachachisqasnin bautizasanku nispa. Sin embargo kayta uyariytawan Jesusqa kutispa karqa ichari entonces Judeamanta lluqsispaqa Galileaman uqtawan kutiyta munarqa. Chanta Samaria suyuniqtapuni rinan karqa. Entonces kaypi reparaspa kanchik Judeamanta hasta Galileaqa pasanan karqa Samaria llaqtanta suyunta.
Chayraygu reparaspa kanchik imayna chiqniychu karqa munasqa wawqimasi. Wakin Judeamantaqa nimpaykunaqa preferirqanku thaskiyta puriyta astawan mana ipaykunaqa chimpayllatapiz munarqankuchu kay Samaria llaqtaman. Imayna chiqniyuqpuni karqanku munasqa wawqimasi. Imaynata paykuna extremoman apaspa karqanku ichari leyta runaq leyninta aycha leyta. Chayman hinata Jesucristoqa yaykuy munarqa Galileaman risaq chayqa yaykunay tiyan mayman, yaykunay tiyan Samariaman. Intencionalmente Jesucristoqa riyta munarqa kay Samaria llaqtaman. Pasayta munarqa chayninta imaraykuchus pay yachachiy munarqa tukuy runasman imaynachus karqa paykuna ichari. Chaymanta hinata lección de escuela sabática yachachiwanchik necesario niwanchik noqaqa Samariatapuni chayanay tiyan. Capítulo versículo 5 niwanchik chayarqataq Samariapi kay Sicar nisqa llaqtaman maypichus Jacob churin Joseman herencianta gospa chay kayllaman. Entonces Señor Paqa necesario karqa munasqa wawqimasi ri kay Samaria llaqtaman. Entiendesun astawan ñawpaqpi imarayku necesario karqa aswan importante. Chayrayku yayguspa kasun maychus kay lección de escuela sabática iska yachayman. Parlarispa kasawanchik warmimanta, pozomanta ichari chayrayku ñawirispa kasaq kay capítulo 4 tawa capítulo niwanchik versículo 7, 8 y 9 ninga hinata. Chayman Samaria llaqtayuq warmi hamorqa yakuta orjoq. Jesusta chay warmita nerqa yakuta qoriway uyanaypaq nispa. Imayna kanman karqa kay munasqa wawqimasi. Jesucristoqa kay pachaman hamorqa aychaman kutisqa qanman qanwan noqawan hina kikillantaq ichari huchaman urmasqa hina. Payqa tukuy atiyniyuq karqa, tukuy potestadniyuq imaraykuchus payqa Diospaq tatan churin karqa. Entonces payqa mana pasay atinmanchu karqa necesidadta ichari llarqayta, uqllayta. Pero payqa imaynatius aswan munayniyuq tukuy kay munduman. Porque uqata churinta kachamuspa payqa yarqayta uqllayta pasacharqa ichari chayta reparaspa kanchik kay capítulo 4 versículo 7 pi imaynata nin yarqaymanta pasaspaqa Jesucristo chayaspa karqa nin yaku orjos pozoman k'askayguytawan. Chay warmitata nerqa qoriway orqospa qoriway chay uqllayta kay yakumanta nispa. Jesucristoqa atiniyuq karqa, sin embargo munasqa wawqimasi k'umuykorqa tukuy humildadwan kuyakuywan payqa tukuy allinta munaspa qanpaq noqapaqqa sirviwarqanchik ichari chayrayku k'askan kay warmiman kay warmita nispa kutichispa karqa kayta. Chaymari yachachisqasnin llaqtaman risqanku mikhunata rantiq. Ari yachachisqasninqa Jesucristotaqa risqanku rantiq mikhunata. Chaykamata chay chawpi p'unchay diapi payqa chay pozo cantupi tarinakurqa kay warmiwan Samaritanawan. Ahinamanta Samaritana warmita Jesusta nerqa imaqtin judío runa kashaspa noqa Samaritana warmita yakuta mañarikunkiri. Chayta nerqa imaraykuchus judíosqa mana allintachu kawsakuq kanku Samaritanoswan ima. Ari, cierto karqa. Explicaykiña hermano, hermana. Imaraykuchus paykuna creen kanku. Judíosqa creer kanku tukuy santu runas kasqankuta, leyesta haych'asqankuta. Samaritanosta verdad
wakinkunaqa huchasapas karqanku, wakinkunaqa ichapis mana Diosta hap'irqankuchu sunqun ukhupi, pero Diosqa juzgaq karqanku, huchasapasmanta paykunataqa urqumuchu karqanku ichari. Entonces chayrayku paykunaqa mana kawsay munarqankuchu huchawan. ¿Por qué? Porque Cristuwan noqayku kayku nispa. Pero noqanchik chayrayku reparaspa kanchik maychus niwanchik ichari wawqimasi kay warmiwan tinkunakusqa. Hermanos, reparana tiyan Jesucristoqa munakusuyki askata qanta noqata imaraykuchus allinta rikuyta munawanchik, imaraykuchus kay pachapi noqanchikqa tukuy huchapi kawsaspa kasanchik ichari. Sin embargo, Señorninchik umuykuytawan hamuy yanapawanchik. Entonces kay warmiqa nispa ahina kutichisqa, imahtin noqata mas tapuwasayki mana apanakunchikchu nispa Jesusta kutichispa nerqa, Diospa qosqantachu riqsiwaq pitachus nisunki yakuta qoway nispa paytapis riqsiwaq chayqa qanqa paymanta mañakuwaq paytaq kawsachik yakuta qosunkiman nispa. Ahinata kutichispa karqa Jesucristo. Hermanos, aprecianayki tiyan imaynata Jesucristo hamurqa kay pachaman. Aprecianayki tiyan imaynata pay crucificasqa karqa. Valenan tiyan kawsayninchikpi kay ruwasqaqa. Mana valechiyki chayqaqa despreciasayki Señorta. Chayrayku necesario karqa pasananta Samaria llaqtaman tinkunakunanpaq kay warmiwan. Maychus karqa mujer samaritana nisqa. Mañakurqa yakuta Señor ichari payta tapurispa karqa. ¿Acaso judíos mapanakunchikchu imahtin noqata huchasapata mañawasaykiri? Yachay munaykichu imantachus Jesús nillarqata kay warmiman? Entonces invitayki yaykunapaq kay tawa 15 tawa yachayman kay lección de escuela sabática. Maypitaq qillqasqa kasan kay yachay capítulo 4 versículo 13 libro de Juanpi nin ahinata. Jesús kuticherqa pillapis kay yakumanta uqllayqa chayqa ch'akiniyuqkunapuni noqa qosqay yakuta uqtawari mana hayk'aqpis ch'akisonqachu nispa. Noqa qosqayqa yakuqa paypi mana ch'akiq yuypi hina kanqachu. Chay yakuta wiñay kawsaypaq phull chinanqa nispa. Munasqa wawqimasi, pichus paymanta uqllaqqa, pichus chay yakumanta uqllaqqa mana ni hayk'aq ch'akiniyuq kanqachu. Manchayri payqa phullchichispa kanqa kawsayta nispa. Yachaspa karqa pichus karqa Jesucristoqa kay mujer samaritana, kay warmi pichus kasqanta. Chayrayku payta nerqa, sichus qan yachawaq pichus kasqayta chayqa, kay yakuta qusaqtiyqa astawan mañawaykiman, porque noqaq yakuyqa mana hayk'aqpis ch'akichisonqachu nispa. Kay pachapi tiyan runas pikunachus ch'akisqas kasanku. Ch'akiyniyuq kanku munasqa wawqimasi Diospaq palabramanta. Pichus qan cristiano kayki, pichus wataña riyki iglesiaman deber niyki qanqa chay yakuta, kay yakuta haywanayki wawqimasiykiman. Ahinamanta qan llank'aspa kasayki, cumplispa kasayki Jesucristo mandamientonta. Maychus predikamuychis tukuy llaqtaman sutiypi chantata bautizaychik nispa. Kay warmiqa reconocespa karqa Jesucristuta. Warmitaq nillarqataq wiraqucha chay yakuta qoway ari, amaña ch'akinawanpaq nitaq uqtawan kay phuyuman yakuta urquq, kay p'uñuman yakuta urquq hamunaypaq nispa. Jesús nerqa kunanqa rispa gozaykitaq waqllamuy kutimuy nispa. Kay versículo 15 nillawanchik imaynata pay reconocerqa.
tukuy llaninchikpi noqaqa reconocenanchik tiyan Jesucristuta. Kay warmi reconocerqa allin runata, wiraquchanta hina, qoway ullachiway chay yakumanta. Noqa mana ni hayk'aq watejmanta ch'akiyniyuq kanaypaq. Uyachiway chay yakuykimanta, nitaq kay p'uñuypi faltananpaq yaku. Munasqa hermano, hermana, kay warmiqa intencionalmente pay yachaspa karqa imaynachus kasqanta kawsaynin. Kawsayninqa huchasapa karqa ari, porque phisqa qusayuq karqa kay warmiqa. Entonces, yachaspa karqa tukuy runa paymanta parlaq karqa. Tukuypis tutaq wasanchaq kangu ichari, mana allintachu parlaq karqanku kay warmimanta. Chayrayku payqa manchikuspaqa, kay p'uñu yakuman, kay pozo yakuman k'askaykuq karqa, ichari maychus nin hora qusqan p'unchay chay hora. Chaypitaq payqa sapan ashwan calor karqa munasqa wawqimasi. Inteqa sumaqta lluqsimuq chay horaqa, runastaq mana rischu kangu chay horapi, ichari calor layku. Entonces Jesucristoqa chay sufrimientota, chay dificultadta pasarqa, payqa munarqa tarikuyta, tinkunakuyta kay warmiwan. Ma importarqachu sichus mana mikhusqa uhyasqa karqa Jesucristoqa, pero chay p'uñu yakupi, chay pozo yakupi tinkunakurqa kay warmiwan. Kay warmitaq payqa cuentaqa kuspa pichus kasqanta, qana kasu mana kanki chay wiraqucha profetari? Porque tukuy imata yachayki noqamanta nispa nerqa. Por eso Jesucristo nerqa, sichus munayki kay yakumanta qan uhyayta chayqa corre apamuy qusaykita nispa. Pero versículo 17 niwanchik warmitaq kutichirqa, mana qusay kanchu nispa. Chanta Jesús niyarqataq allinta niyki, mana qusayki kanchu nispa. Phisqa qusasniyuq karqayki, kunan piwanchus kashanki, chayqa mana qusaykichu, chaytaqa chiqata parlayki nispa. Ari munasqa wawqimasi, payqa Jesucristoqa yacharqa kay warmi kawsayninta, riqsirqa sunqunta kawsayninta. Chayrayku warmi kutichirqa, warmitaq chayta uyarispa nerqa, wiraquchi reparasayki profeta kasqaykita. Ñawpa tatasniykuqa kay urqupi Diosta yupaychaspa karqanku judíosri ninkichik, Jerusalempi yupaychana kasqanta nispa. Munasqa hermano, hermana, kaypi reparaspa kanchik, imaynata kay warmi huchasapa reconocerqa Señorta. Qan Jesucristuwan kawsaqa reconociykichu Diosniykita? Yachaykichu masqa atiniyuqchus kasqanta, masqa atiniyuqchus pay milagrusta obrananpaq kawsayniykipi? O despreciasaykichu? O ichapis qan munasqa wawqimasi uhladuman churasayki Jesucristuta. Sin embargo, kay warmiqa declarasqa karqa ichari, allinta niyki nirqa Jesucristo, mana qusaykichu nispa. Kayta uyariytawantaq kay warmiqa anchatapuni k'umuykuspa Señorninwan tinkunakuspa karqa. Munasqa hermano, Jesucristo mask'asasuyki. Ma importanchu maska runamantapis qanpa kakuy, pero imaynatata rikuspa karqa, tinkunakurqa kay huchasapa warmiwan, chay kikinta Jesucristo munan sapa p'unchay tinkuyta qanwan, noqawan. Chaymanta hinataq uhyachiway munanchik kay yakumanta, maychus manaña ni hayk'aq noqanchik ch'akiyta riqsisunchu, porque kay yakuqa sumaqta noqanchiktaqa uhyachiwanchik, sumaqta sasachiwanchik munasqa wawqimasi. Kay warmitaq sinchita parlaspa, kay warmitaq yachaspa, reparaspa, masqa tiniyuqchus kasqanta Jesucristoqa kutispa karqa llaqtanman. Ma importarqachu si runachus rikunkuman, parlankuman karqa, pero sut'ita willamurqa, sut'ita pay nerqa, hamuychik, hanqay pozopi tinkuni noqaqa, uhwan pichus niwasqa kawsaynita, sut'ita declarawan pichus kasqayta profetanchik Jesucristo nispa.
tukuyta rita munarqanku chay posoma munasqa wawqimasi Jesucristuwan tarinakunkupaq tinkunakunankupaq chay lugarpi ichapis noqanchik ripararqanchik ñawpa historiaspi imaynatawan chita munarqanku ichari imaynata Jesucristuta wich'uy munarqanku pero kay Samaria llaqtapiqa tukuy mask'aspa karqanku Jesucristo por favor parlariwayku palabraykita kichari yachachiwayku tukuypis ch'akiyniyuq karqanku palabramanta Jesucristuta aprovecharqa predicananpaq chay llaqtapi predicananpaq ganananpaq chantapis yachachinanpaq may maskachus kasqanta Diospaq munaynin paykunapaq ima clase runapis kay pichus atiniyuq mana atiniyuq qhapaq pobre tukuy ima kay munasqa wawqimasi Jesucristo ñawinpiqa uqllakanchik qanpaq hamurqa wañuq noqapaq hamurqa wañuq tukuypaq hamurqa munasqa wawqimasi tukuypis oportunidadqa puwanchik kunan tiempo allinta noqanchik rinapaq allinta noqanchik purinanchispaq ukuychanapaq kay lección niwanchik kay capítulo 4 versículo 39 al 42 chanta Samaria llaqtayuqmanta ashka creqkunaqa Jesuspi chay warmiqa willasqankuta uyarispa imaraykuchus pay nisqa tukuy ruwasqayta willawan nispa warmitaqri nirqanku kunanqa creeyku mana qan willasqayraykuchu noqayku kikiyku uyariyku yachasqaykuta cheqanmanta payqa kay pachata salvaq Cristo kasqanta nispa munasqa wawqimasi chay tiempomanta pacha chay tinkunakumanta samaritanawan kay warmi samaritanawan Jesucristuwan chay tiempomanta pacha runasqa manaña juzgarqankuchu es que Señor Jesucristoqa restauray munarqa kay warmita mana sonqo nukhullamantachu manchayqa runaq ñawinmanta pacha chayrayku paykunaqa nirqanku ari noqayku kikin uyariyku Jesucristuta noqayku creeyku qanta mujer qanpi warmi samaritana warmi pero astawan creeyku imatachus linkriyku uyarisqanta kay Salvador Cristo nisqamanta pay kikinta uyariyku chayrayku qatispa kasayku munasqa wawqimasi qantapis Jesucristoqa watejmanta kutirichiy munasuyki mana sonqoyki ukhullamantachu manchayqa runaq ñawinmanta pacha ichapis ima hatun huchayuq kasayki pero Dios hatun atiniyuq payqa rediminasuykipaq payqa watejmanta kutirichimunasuykipaq mosoq runata hina chay promesan kasan munasqa wawqimasi chay yachaykunasta chay leccionesta noqanchik tarinchik kay samaritanos kawsayniyuq testimoniokupa ima lindo ichari seguramente qepan semana aswan lindo yachaykunasta tarispa kasun kay Juanpaq evangelio qillqasqanpi ama faltaychu suyaspa kasayki Qusqa watejmanta tinkunarikusun mark'aykachun